মই এই কথাটোকে ক'ম যে ধৰি লওক আমি এতিয়া যোৱাকালি গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা লগতে আমাৰ যোৱাকালি যোৱা নিশা হৈ যোৱা আমাৰ ভালুকপুং যিটো ৰাইজৰ সমাগম সেইটোত আমি গম পোৱা গৈছে যে আমাক যিকোনো আমাৰ অপচেষ্টাৰ দ্বাৰাও আমাক এইবাৰ BPF চৰকাৰক ৰখাব নোৱাৰে কোনো ধৰণে এইটো আমি নিশ্চিন্ত হৈছোঁ আৰু জনসমাৱেশ বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি এক প্ৰকাৰত ক'ব গ'লে আমি জনসমুদ্ৰ বুলি ক'ব লাগিব তো আমি এতিয়া যিসকলে এতিয়া বিষয়ববীয়া ক'ব লাগিলে যিসকল মঞ্চত আছে সেইখিনি আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্ট্ৰেলত মিলাই আমি 65 জন আছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমি মহিলা হিচাপে মই মহিলাৰ কথাটোকে ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ 40 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে নিবনুৱা মহিলাৰ কাৰণে ধৰি লওক আমাৰ বিউটি পাৰ্লাৰৰ পৰা টেইলৰ্ছৰ পৰা নিটিং কাটিঙৰ পৰা সেইসমূহক ধৰি বছৰি প্ৰত্যেকটো ব্লকত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আমাৰ 1 কোটিকৈ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে সেইসকল আমাৰ মহিলা বা আই মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ মাজতে আমি গোটেইখিনি বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি দিয়া হ'ব আমি 100% তেওঁলোকৰ শান্তি এক নম্বৰতে কওঁ শান্তি বুলি অশান্তি জৰ্জৰিত হৈছে আমাৰ BTCত এক প্ৰকাৰত ক'ব গ'লে কাৰণ কিয় বুলি ক'লে ধৰি লওক আমি যিখিনি বস্তু নেকি আমি আগুৱাই গৈছিলোঁ তেওঁলোকে কি কৰিলে আমাক 5 বছৰ আকৌ পিছুৱাইছে ঠিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কয় 17 বছৰত কি কৰিছিলে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ সেই 5টা বছৰত কি কৰি দেখুৱালে আমাক ষ্টেপ বেগাৰৰ বাহিৰে আমাক বেলেগ একো দিব পৰা নাই সেয়াও আৰু কাৰিগাঁৱৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে আকৌ ইফালে আমাৰ এই তামুলপুৰৰ যিখিনি নেকি সমষ্টি তেওঁৰ পৰিৱৰ্তনৰ নামত তেওঁ ষ্টেপ বেগাৰখিনি দিলে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ নামত খালী বৰ্তন দিলে আমাক ৰাইজক দুখীয়া ৰাইজক আৰু 17 বছৰ যে কৰা নাই বুলি কৈছে 17 বছৰত আমাৰ আনকি ক'বলৈ গ'লে মহিলাক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আগতে দিছিলে যে 5,000 টকাৰ পৰা নিবনুৱা সকলক যিখিনি নেকি আমাৰ আত্মসহায়ক গোট তেওঁলোকক 5,000 টকাৰ পৰা 25,000 টকালৈকে অনুদান দিছিলে একদম এককালীন হেতু আৰু তাৰ বিনিময়ও যিসকলে নেকি আমাৰ বিধৱাসকলৰ বিধৱা পেঞ্চন আছিলে বৃদ্ধ পেঞ্চন আছিলে আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ যিবিলাক হেৰি আছিলে তেওঁ সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ উঠাই তেওঁ কি কৰিলে পৰিৱৰ্তনৰ ধোৱাৰ নামত তেওঁলোকে কৰিলে কি বিজেপি চৰকাৰৰ লগত লগ লাগি তেওঁলোকে এটাই কাম কৰি থৈ দিলে কি অৰুণোদয় কিন্তু অৰুণোদয়তে যিসকল ব্যক্তিয়ে ক্ৰাইটেৰিয়াত পৰে সেইসকল ব্যক্তিয়েহে পাব সকলো ব্যক্তিয়েতো নাপায় কিন্তু বিধৱা বুলি ক'লে সম্পূৰ্ণ বিধৱাখিনিয়ে পাইছিলে আৰু যিখিনি নেকি বৃদ্ধ বুলি ক'লে বৃদ্ধসকলে পাইছিলে সেইবোৰ কিন্তু তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰি পেলালে বীণা বাইদেৱে কোৱা কথাটো তেওঁৰ কথাটো মই কওঁ একচুৱেলি তেওঁ এটা পদবীত আছিলে কাৰণে মহিলা আই মাতৃসকলক বা মহিলা বাই ভনীসকলক তেওঁ ভাবিছিলে একদম অন্তৰে যি জয় কৰি অন্তৰ মুহিব পাৰিব বুলি তেওঁ কিন্তু নোৱাৰিলে মানে আমাৰ এই যিটো নেকি আহি থকা আমাৰ BTC ইলেকশ্যনতে সেইটোতে তেওঁ মানে জলপটকৈ এবাৰ সাক্ষী হৈ উঠিব যে তেওঁ ৰাইজক মুহিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁ এটা পলুফন হয় এতিয়া ধৰি লওক ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিবিলাক ভাষণ কয় ঠিক তেনেকুৱাহে কৈছিলে তেওঁ সেইবিলাক ৰাইজৰ কোনো মন মুহিব পৰা ৰাইজৰ মন জয় কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ ভাষণো নহয় আৰু সেইবোৰৰ পৰা ৰাইজে কোনো এটা স্বাৱলম্বীও হ'ব নোৱাৰে তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মিছলীয়া কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে কি মহিলাসকলৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা আঁচনি দিম শেষত কি কৰিলে হাঁহ পাৰ কুকুৰা গৰু গাহৰি পুহিব দিলে কাৰণ সেই হাঁহ পাৰ গৰু গাহৰি পোহা আমাৰ পূৰ্বৰ আমাৰ আইতাহঁতৰ ককাদিনহঁতৰ পৰাই চলি অহা এটা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা কাম এইবিলাক আমাৰ ঘৰুৱা কাম এইটোতো জবত নপৰে এইটোতো মহিলাসকলৰতো জব নহয় গতিকে আমি কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে এইখিনি কথা বীণা বাইদেৱে আজি মই মিডিয়াৰ যোগেদি কৈছোঁ তেওঁৱে সেইটোৰ উত্তৰ দিলেও মই নথৈ আনন্দিত হ'ম दिनै बे पाटासिपुर ओनसोलाव मना सेन्टाराव जितु मा होनो एवारनेस प्रग्राम जादों बे एवारनेस प्रग्रामाव जोंनि बे जुथुमनाय गौमाखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो थारैनो जों बुंनो हायो माने बिथांमोननि बे जुथुमनायखौ नुनानै जोंनि BPF हान्जा देरहानाया निश्चित जाखाबाय आरो जोङो बेनिखायनो जोबोद बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जितु BPF पार्टिखौ फैनानै जाहाथे बे जायगानि ओनसोलनि मानसिफोरा माने सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों बिथांमोना आइजोफोरनि जानानै सरकाराव फैयोब्ला आइजोफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा
थांखि बिथांखिफोर लादों जोंहाथ' अलरेडि जोंहा माने सरकार फैयोब्ला आइजोफोरनि थाखाय मा मा खामानि मावगोन बेनि खामानि मावनायनि जितु थांखि बिथांखिफोर दङ बेखौ इतिमধ্যে जोंहा प्रस्ताब खालामनानै लाखानाय जाबाय जों आइजोफोर जौगानायनि थाखाय जोंहा बोसोराव माने 40 कोटी बेबायदिनो आरो समस्ति मोनसेयाव 1 कोटीहाय माने जौगानायनि खामानि मावगोन आरो जायखि जाया माने माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामानि थाखाय जों सहाय खालामगोन होननानै थांखि लानाय जाखाबाय थांनाय 17 बोसोराव बिसोर सरकार थानाय समावहाय आइजोफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा खालामनानै होआखैमोन होननानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो दा बिनि सायाव मेडामा मा कमेन्ट होनो सानो मानो होआखै आंनो सासे प्रेक्टिकेल वुमेनफोरनो जुदि जेबोखौनो होआखैब्ला लाइमोनफोरनो जेबोखौनो होआखैब्ला दिनै जों नुनो मोन्दों माने बिटिसि ओनसोलाव रावनिबो न'खराव गारि गुरा गैयामोन न' मोजां गैयामोन दिनै जों उदालगुरियाव नायहैथां चिराङाव नायहैथां क'क्राझाराव नायहैथां गोबां मानसिफोरा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै माने मोजां मोजां न' जाबाय बयनिबो आखायाव बयनिबो न'खराव गारि गुरा दोङो आरो न'खर न'खर साकरिबो गोबां मानसिफोरा मोनबाय जोङो मानो मोनाखै होननानै बेखौ जों माब्लाबाबो बुंनो हाया थांनाय 17 बोसोरावहाय बिटिसि सरकार थानाय समाव जे बिटिसिआव गोबां दाङाबाजि हारियारि जेंना गोबां असान्ति जादों होननानै बुङो दा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय दा सान्ति फैबाय होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ दा बिनि सायाव नोंथाङा मा कमेन्ट होनो सानो दाङाबाजिनि खोथायाथ' नोंथांमोना निउस मिडियाफोराव नुगासिनो बिथांमोना जोंनि सरकारनि दिनाव बिसोरनो आन्दलन खालामबाय थायोमोन माने डिभाइड आसाम 50-50 बेनि थाखाय बिथांमोना लामा दब्रा जथेदोंमोन बेनि थाखायसो असान्ति जादोंमोन दा नङासै होनब्ला बेनि थाखायसो असान्ति जादोंमोन मानो बिथांमोना दायो गावसोरनि बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव जेब्लाबो माने सान्तिल' इसु खालामबाय थायो मानो होनब्ला बिथांमोननि जितु बिटिआरनि एग्रिमेन्ट बेफोरो माब्लाबा इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै फिसा बिला खामानि मावदों नाथाय जिबायदि गिदिर गिदिर बिथांमोना सक्ति खालामदोंमोन एग्रिमेन्टआवहाय बे एग्रिमेन्टफोरखौ माब्लाबाबो बिसोरो मावफुंनो हायाखै इउपिपिएल आइजोफोरनि जितु बिनाय गयारि बुंदों न'खर न'खर जब साख्रि होगोन मा होगोन बै समाव बन फाननानै जानांगौ मा खालामनानै जोबोद माने बिथांनि खोथाखौ बुङोब्ला लाजिनायसो मोनो जों बिथांनि खोथाखौ जेब्ला उदालगुरियाव फैनानै बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन बिथांमोननि लेक्सारखौ खोनायोब्ला माने जोंनि बिखाया गुरलुब जालायदोंमोन आरो जोंनि गोजांस्राव मोनलायदोंमोन माने हसायनि बिथांमोना परिबर्तन खालामसिगोन होननानै आरो बुंदोंमोन जे बिथाङा आं बुंनाय खोथाफोरा जुदि जाफुङाब्ला आंखौ सोरबा रायोब्ला आङो जथे मथे माने जेरावखि जाया माने आङो सौथुना गोलैथों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन माने बिथाङा बहुत लाजिथावना बाथ्रा दिनै बे खोथायानो माने ससियेल मिडियाफोराव ओंखारबाय थायो नङासै होनब्ला आसाबादियाथ' जोङो नुनो मोनबाय आरो आं बुंनाय खोथा नङा बयबो नुखादों जोंहा ससियेल मिडियाफोराव जेरावखि जाया मानो जिहेतु जोंहा ब्लेसिं रिलिज जागासिनो जोंहा बे ब्लेसिं रिलियाव गोबां जथुम्माखौ जों नुनो मोनबाय आरो बयबो दिनै बिथांमोननि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय लैहोर लैहोर गिदिंनानै फैफिननायखौ जों नुनो मोनबाय बेनिखायनो जोङो दिनै 100% जोंनि सरकारा जाफुंगोन आरो जाथारगोन होननानै आङो दिनै माने बुंनो हायो आरो बिबानाव गैयामोन अब्लाबो जोङो दा जिथुनाखि सरकारखौ जोङो मोजां मोनदों जिथुनाखि सरकारा गासैखौबो जेनेबा फारसेनिफ्राय जेनेबा लोरबांनिफ्राय एकदम बोखांनानै थिग गसंथाखौ जों नुनानै जों बेखौनो मोजां मोननानै दा जों बेयाव फैबाय आरो दा जोङो पाब्लिकबो माखासे दङ ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय टटेल जों एक्स एनडिएफबि बेनिफ्राय पाब्लिकजों जों 37 एपिपिनिया टटेल ओंखायनोथ' एक्स प्लास पाब्लिक टटेल जों 37 दङ दा जिबायदि नुहुरबाय गावजों गाव बेखौ जों फिउचारखौ बुंहरनो हाला दा जिथुनाखि दा जों गोदान सिगांनि जिथुनाखि जों हाग्रामा सारखौ नुदों दा बेखौनो जों गोरबो गोसोमै जों दा बेखौनो हांख्रायो आरो दा जों फुरा फुल कनफिडेन्स जोंहा सरकारा फुरा फैथारगोन आङो दा आं बिसोर खोथा जेबो बुंनो हाया